paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Kwarog, nakitam jay nakita. Ang kagawad, nakitak ni Tata ba daw? Napanagibol lang iti basura iti iti kalsada. Ay, itipay mo't asid ti waiting shed. Kat ado ti agtutugaw at tao ijay. Kung may isa, nagdakkel jay nakasurat ijay. Bawal magtapon ng basura dito. Kunana? Di na nga tanabasa dayta. Ay, agungot man ni Uncle numamuan na day tawi. Lakit di agasok tuman di agungnan. Nakipulong kini Uncle ko tinaramit ni Tata ba daw? Ala, mapangkan. Nas ka na maamuan na dayta. Uncle, at ipulong ko kan ka. Anya man ang data? Nasakit ti ulo ka iti problema ti barangay na yun ang paay. Nakita mi ngamin kini kagawad ko anang ang nagibol lang iti basura ni Tata Badong iti igiti kalsada. Anya? Iti asidag ti waiting shade. Kanto nagdakal tinakasurat ijay. Bawal magtapon ng basura. Nagibol lang latamat. Sinako pa'y abasura ti imbol lang na Ay, mapan ka ijay balayda. Ibagam abawal ti agibol lang ijay a lugar. Unang kail. No, gibol lang to pa'y multain tayo. Adda na panan ni Tatam Abadong, kwaraw. Anya ayati ibagamken kwa na. Napatagti ibagakan ko na. Ala, urayom nga rudan, ta ibagam amis mo ken kwa na. Narigat no siyak ti pangibagaam. Amangan numalipatak. Sino ti bisita tatuyang? Adda mo ti pangis at sinilas ti tirwar. Siya, Tata Badong. Ay, si kamot gayam kwarog. Nya ti masapol baw. Adda ka no ibaganaken ka. Ala, kwaraw. Ibagamon kini Tatam Abadaw. Imbaunak ni Uncle ko dito ibalayaw. Tada ibagakan ka, Tata Badong. Anya day tangay. Apay kanuan nagibol lang ka iti basura iti asidag ti waiting shade. Ha? Bawal aya. Katnuad na nakasurat ijay. Bawal magtapon ng basura dito. Iso ti nakasurat ijay. Kunak ano welcome to barangay Kabildatan ti nakasurat ijay. Saan? Basaam ngamin Ay na, kwarog. Siyak man laengen ti mangibagaken ka. Kinapudno na. Saan nga amo ni Tatam Abadong ti agbasa? Anya? Wun, pulos adi na amo. Uray dagiti simple laeng, di na amo abasaen. Uray aiiuaw. Wun, uray pa'y ibisi Ay, kaasi kamot nga rod Tata Badong. Ay, Iso apas pasensyaan yun ni Tatam Abadaw. Ibagam day takin ni Kapitan. Pasensya kunam. Anya ti rason ni pare badam. Apay nagibol lang iti basura. Di na kanumat amo ti agbasa. Iso di na nabasa di karatula. Simple abasahin, di na mo tagbasa. Saan na kanungarod nga amaw? Ay, unay matan ni pare badong. Di na kalatultula din ang nalaing agbasa. Ay, nalainga ka talagang agbasa ang kail. Sige, pasensya pa ita. Gam no ulitin na pa'y. Agmulta! Uray no saan nga amo ni kabadong tagbasa. Nagagetmet nga agmula, mare. Agpay so dayta, marikwanang. Kat no naglawa dyan minulaan na itinatan. Ay, nangina tinateng ita, mare. Iso asigurado. Adaw ti malakwan na. Ewan tatalaga nagagatdakan ni Marituyang. Di dan sape agin inanan. Agob overtime da iti bangkag da. Ay, sigurado. Adon to tigatangan ni Marituyang agamit iti balayda.
Ay, umay nanto man ipasikat di Twitter say nakaon. Sigurado dayta Ay, umayak to. Tadenggak to man ti panagpasikat na, maray. Ayaban naktuwan. Awun tumanaw kan to di tatawayaw. Tapayapayan ka no adda ni Marituyang. Sino ti ururayam di tao, itataba daw. Agur urayak ti pangiluganak ka dagito ilakok anateng, kwaraw. Uy, nagadumutan da kita ilakaw. Sinakaw. Ado pay ati jak pay naburas. Iyon unak pay laeng nga ilako dagitaw. Ay kahit, siya ko natin mangilugan ka da kita, tata. Saan ka ngagbiyahe? Nakapila ang matumal ti biyahe ita. Isong arkilaan nakit din. Sige. Ibagkat mo nga rodan dagiti ilakaw. Manungay nga taday ito'y naglagwakaw. Tata ba daw? Nakalako ka magtain, agawid tan. Umay ka man dito'y kwaraw. Apay aya. Yak mabilang da ito'y naglakwak. Di mo amo bilangan. Nakapuyak ti arithmetic kay. Kaya't mo tayo timang bilang. Sige man. Bilangin man kwaraw. Aw, na ito'y nay. Sagsasangaribaw. Na ito'y mat. Saglilimang gasaw. Suke dito. Dagitaw. Sagsasangagasaw. Kanat tapay barya. Kay manungay nga rod amin dagita naglakwak. Ay, nasurok akwarta Adaw. Magasam nga dayta. Sagsasangaribaw. Kan saglilimagasaw. Nagadaw. Ay inururay ka nga agsublit agluganak di ta tricycle mo. Sana ka nakasubli adagaws. Tayin tulod ko ni Tata Badong nga naglako itinatang ije buying station. Ay, kasta. Nasaya at ano kasta kwaraw. Ado mo lang naglakwan na. Ay, ribo-ribaw. Ay, nagadong! Hanggang, Eh, madlaw ko asaan gayam nga mo ni Tata Badong tagbilang. di na amaw. Marigatan nga agbilang iti 1, 2, 3. Unay mo't daytan. Ura iti kwarta. Di na mo abilangan. Di na mo tagbasa, di na pa mo tagbilang. Ay, nakarumot daytan Anya nga iti makunang mangkay. Nagado ti kwarta ni Tata Badong ita. Hindi ako matimakunak ngay. Inta kikilan Ha? Dumawat na iti pagmerienda ta. Na, ay wunta ni. Kalaat mo tin mabisinak. Oh, dahil ni Tata Badong. Ha? Magmag na. Mapanmanan ni Ije bangkag na. Ay, intangarot kikilan. Apay paray. Anya ti bagayo kin ni kwaraw. Ay, papanamparay. Mapanak ni tabangkag ko Ado pa'y ti purasak anatengkaw. Damag ko kahit ado tinaglakwam paray. Pudno paray. Ay naibagaking ka ni kwaraw. Ay, paray. Agpamerienda ka nga raw din Dahil talaga yan paray. Mala, intayaw, nagmerinda. Gawad, gumatangak man iti soft drink ken tinapay. Aw, ato iti pagbayad kaw. Ay, unay kameten kwarawg. Nagdakkelan ti kwartam sa ngaribaw. Dahil talang ti kwarta. Maibusan ati baryak. Bariya mo na. Kan itod mo matan ti merinda agat gatangak. Tanay, mabisin kamin kada Uncle Inteng kan Tata Badong. Talo kayo nga agmerienda. Un kagawad. Ijay sirok ti mangga ti pagmerindaan may. Tapno preskaw. Bakit na nagmerienda? Nangrunan no libre. Paray, agmerienda ka mo ta. Ay, aguray ka paray. Tapampanunutay. No apay 5 pesos lang. Mitin ti baryana di sa ngaribaw. Libre na kami nga ron. Kastoy ngamin paray. No apay 5 pesos. Ipalawag mo man kan kuha na ang kain. Dinggam, Wine, dengdengegak paray. 1,000 ti kwartam. Nangigmaw. Wine, paray. Nalay ni Uncle ko iti mathematics. Inggatang ni kwarog iti merienda. Eh? Sagay sa soft drinks kay tinapay. Timay sa soft drinks sa nga pulaw apisaw. Kwarog? Apay ang kain. 10 plus 10 plus 10 equals
800. Plus tinapay asagli 5 pisaw. Kasla problem solving mo't gayam daytoy paray. Una. Apay saan ngayon suro ti maestram ide paray. Ti problem sulbang. Amangan mo't no absent idi ni Tata Badaw. Wangag paiso paray. Absent ak iday. Napanak sakit nagbirok iday tilawalawa. Isumit lagayam amarigatan ka ita paray. Wen, isuday jet ti presyo amin aginatang ni Kwarog. Ay, mano aminan? 995. Isumit lagayam a 5 pesos lang ang tibaryang paray. Isugayam Ulo tayong tagmerienda. Nalpasa kaon. Sa ukay yung tumat nga minasaw. Hala, agmerinda kayo. Oh, apay asaan ka amangan ba daw? Nabsugak tuyang. Nagmerienda kami kada pare inteng ken kwaraw. Inlibre ida. Ay naibusan aje naglakwan ta iti kalilibrem kada gitagagayim maw. Adupay. Da nagmunaya. Kahit manungay tinagastos mo iti panangilibrem kada kwada. 995 online. Anya, nagnginan ngay day ta merienda. Anya langan ti ginatgatang yaw, ta imabot iti kasta tinagastos ma. Soft drinks ken tinapay. Ay, linuko da kamanen ba daw? Gaputa amuda adi mo amo ti agbilang kan agkwenta. Ket sika amaw. Padasin taman nga rutila ingmaw. Tani parinteng, problem solving. Anya day ta problem solving. Kun kay, saan mo nga amaw? Ada kwarta asa nga pulo a pisaw. Gimatangak iti ice cream amay sa. Dos ti presyo na di ice cream. At dati napay nawan no awan. Unay kamitin tuyang. Takpay nalpasan nagsaw. Damdamagak nga road no at dati napay na. Tanangin ngina no at dati napay di ice cream. 5 piso ti bayad na. Haywan na niya. Ti ko nam siguro mamaysaan na. Nalalaingak angam sika no kakasta a problem solving. Mapankan sa manan di bangkag mau, Tata Badaw. Wait kwarawg. Kita man nakabaklayak iti aradaw. Nay, kaslagur uray ka mo dito igit ti kalsada. Sikat yung oraya. Apay nga urayan nak. Papayaban na ka ni Uncle Kaw. Mamimiss na ka kanaw. Ibagam, tamamimiss ko, mate. Mapantan na ijay, ayan na. Taibagam day takan kwa na. Ayan na yan ni Uncle Mau. Intan nga raw. Da ka magayam dito yung sirok ti salamagay, paray. Ay, inururay ka. Ay, paray. Agpainom ka man ta, mamimiss ka. Ay da. Mamimiss ka, mate, paray. Sige, tagpagatangak kin ni Kwarog, ti inuman tayaw. Ikam iti 2,000. Apay 2,000? Kaya mo man ti problem solving, Ay, ipalawag ko, paray. Kasta. Ay, saanan, paray. Mang teda latan kin ni Kwarog iti 2,000. Muna. 2,000. Ala, ikamon. Dahito yan ti inuman tayo nga arak. Nagbasit mo't abutit si harak na ito'y Kwarog. Awan na, sana makaanay na itaw. Ay, amaw. Basit lang agpaisaw ti magatang di kwartam. Dahita ti pulutan. Kurnik? Amuyo mo abungala kon. Kurniki din. Urasak mat, Kwarog. Pari ba daw? Kita amat dahito yung ipon ka. Aglunglungalay. Kurnik pa'y lati ginatang mat ni Kwarog. Dahito yung gam ti barayam, Tata Badaw. Pisaw? Isumit. Malagsat kakit din. Pakurangam samot dahi ta isyat yun, pare. Kasla lumalay nga kahit no agsatak paray. Isat ko pa. Ay na. Apay piso lang ti barya dyan 2,000 paray. Problem solving ko. Nalaingam, Kasto nga minday jay. Jay arak aginatang kaw. 20 ti maysa. Kahit di kornek asagay sa tayaw, manungay.
Piso ti maysa. Di 23 lang tinagastaos. Ah, Apay ngay, apiso lang, aglalati ti barya. Eh. Ay, sana mabalin na itaw. Ayan, nandiyan pang urkaon. Ay, na. Ayan na. tatabadaw. Ah, Angkal, anya ti aramidin ta. Agbirok matan iti pangur ni tatabadaw. limaing matan iti nakainom. Jesus, Angkal, saan ta pa yan naggudwaan di kwartana? delikado na. Luklukunda nga gulitag ah. Ha? Dahito'y te para ka na kaya. Ay, marita! Ay, kwarog kan Kapitan Enteng. Saan anasaya at timang gundaway. Taag sublin tumit lang kada kayo data. Nang runa kat opisyal kayo pa'y mat iti barangay. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Rafi Ignacio. May sapay asagot kada kayo, ti FPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.